Mamitakuna, tetekuna, jovenkuna, shipashkuna, imanoyatan que kayenki. Yapa yaykuna tamke hora, ukshumak historiata cuentarita monayak. Willariashqeki huk markacho pasakonqanta. Huk chakwan mal shinishqan shutiyoq kallanak, pemi paju karqa. Pero pepam wambrankuna karqan abogado, doctor, profesor nishqa nunakuna. Pero pekunakam keno ciudad markachona uriyayarqan. Pero que chakwan mal sheqa, chakranchomi, keno animal ninkunawan pasepa ipakikaq. Inunakuna wakpa kepa purirpis, taqe chakwas purikanraq niyaq. Mamitakuna, tetekuna, jovenkuna, shipashkuna. Kanan witzepis, ora pakachakwankunata, awkinkunata keno rikanchik, chakrankunacho uriyakikayan, imatas rurapakikayayan, noqanchik ninchik, taqe chakwas, taqe awkis, kawekanraq ninchik. Pero mana musyanchikchu, iyarpanchikchu, noqanchikpis tse edaman, tse wataman charinanchikta. Y noqanchik charishqapis kapas tse nimashun. Pero tse chakwan malshipa abogado, profesor, ingeniero, doctor churinkuna karqan, pero mana matendiyarqanchu. Y mana atendiyaptinmi tse chakwan allapa llakinepaq kawakikarqan. Y tsemi mamitakuna, tetekuna kanan Teyta Dios ninchikpa palabran libro de Hechos capítulo 6 versículo 1 pita chuskuyaq nimanchik willapamanchik. Teyta Jesucristo que pasachokawekaptinpis allapa achka qatiraqninkuna mirayarqan. Y tse qatiraqninkuna mirayanqanchomi griego pita nunakuna allapa quejakuyarqan judío nunakunapita keno nir. Tse Teyta Diospa chunka ishke apostolnin nishqa nunakunaman. Imanirtaq pajukunata viudakunata atendiyankitsu que griego warmikunataqa imanirtaq atendiyanki judío kaqllata nishpa. Pero tsecho rikanchik mamitakuna, tetekuna, jovenkuna, shipashkuna, une tiempupita mana atendiyarqannachu, rikayarqannachu chakwankunata. Y tsenoyam kanan witzepis pasakun. Kanan witzepis noqanchik joven kallpanchikcho shipashkuna kapas tetanchik mamanchik kan chakwankuna awkinkuna. O kapas uk vecinonchik kan kapas tiyekikuna o ima pillapis kastekikuna. Mana kasteki kaptenqa inallakekan kapas markekicho tse kawakonqekicho. Pero Teyta Dios ninchikpa palabranmi kaychimanchik noqanchik tse chakwankuna, tse awkinkuna, tse paju viudakunata rikananchikpa. Porque Teyta Diospa ishke, chunka ishke apostol ninkunam niyarqan. Kanan qamkunapita ashiyami qanchis nunakunata. Imapaq? Que chakwankunata, que awkinkunata, pajukunata, viudakunata rikayananpa. Y tse niptinmi rikayarqan qanchis nunakunata, tse warmikuna chakwankunata pachankuna qarayananpaq, chakra uryeninkunacho yanapaykuyananpaq. Y kanan noqa tapurishqayki, qamimellaqa yanapankitaq uk chakwanta, uk awkinta, kapas ashnunwan, ashnu karganwan nakakikan, o kapas pasepa hasta wakanpis, torunpis bensinna, ashnupis safapun, y noqanchik rikaraykanchik jovenkuna kekarni. Pero Teyta Dios ninchikmi noqanchikta nimanchik libro de Proverbios chopis, qamkuna jovenkuna mameykita, tetekita kasuye, rikaye, yanapaye nimanchik. Y tse nimanqanchik nomi que libro de Hechos cho nimanchik, ya kanan si qamkuna rikaye nimanchik. Imaraq pasakonqa noqanchik wari waratin tse chakwanno awkinno tse pajukunano tikrarishqa kekashqa. Que kallpakuna kanqachu, ishki kachaykashun, y tseno ishki kachashqana mamitakuna, tetekuna pasepa maltratashqa, ultrajashqa tse pajukunano kekashun. Imanomi tse chakwan malshita
nunakuna niyarqan taqay chakwas tsenokaqmi kanan witzepis ora paqa noqanchik ninchik nunakunata awkinta chakwanta masta piñachinchik yanapepa kekaqta masta mana rikanchikchu yamtan wallipaq chaqtepaq kekan manam wallurapunchikchu imanpis ruraripaq kekan manam uk ratu yanapekunchikchu churin wamrankuna kanmi profesionalmi kayan ninchik y wamran kekarpis profesional kekarpis mana papa mamata chakwanta awkinta tsatsata rikaykunchikchu mastami estorbakoqpaq mastami uk kargatano rikanchik awilakunata y pipis chakwan awkinkunata pero Tayta Dios ninchikpa palabranmi kaychimanchik y nimanchik llapanchikta qamkuna rikaye qamkuna qaraye qamkuna mikininkuna chaqaykuye qamkuna yanapaykuye nimanchik y pitaq chay qamkuna noqanchik llapanchik mikanchik mamitakuna tetekuna jovenkuna shipashkuna kapas qam nikanki que hora manam noqaqa imepis chayno sufrishaqchu nishpa ama ulikitsu ama engañakitsu ama marka'akushunchu kikinchikpa kallpanchikman yachayninchikman yarpayninchikman porque tal vez chay chakwanpita awkinpita más peor sufrikashwa chayno kaptinqa mamitakuna tetekuna jovenkuna shipashkuna Día de la Madre kan, Día del Padre kan, imeka Navidad kan, Año Nuevo kan, imeka fiesta kuna. Pero se llapan fiesta rurincho, kikinchik yawarpaqa gozakurkakikanchik. Pero awkinkuna chakwankunataqa manam ni uk tantanllapis rantipunchikchu, ni uk chompan, ni uk zapatun, ni uk pantalonllapis uk rurpanllapis rantikapunchikchu. Pero qamqa qilleta machakur hitarinki chaymi kananqa chay chakwankunata awkinkunata pajukunata yanapaykushun mamitakuna tetekuna jovenkuna shipashkuna sichun chayta rurashun Tayta Dios ninchikmi allapa noqanchikchu kushikurnin allapa wiñay kawayninchik qaraykamashun porque llapan shonqikiwan ruraykanki chay llapan kuyakiknikiwan awkinta chakwanta manam qam pasepa nankitsu maltratanki sino más bien ankupanki yanapanki y chayta mayapa Tayta Dios ninchik kushikun chayno kaptinqa mamitakuna tetekuna llapanchik kay pachachaw kayqa yanapanakushun y chakwan awkin viudukuna pajukunata ama dejashunchu porque paykunapis allapa valeqmi kayan y paykuna kayaptinmi noqanchikpis kaykanchik chayno karqa kanan si llapanchik ewkushun jovenkuna shipashkuna llapanchik chakwan viudakuna awkinkunata yanapaq